Embaluwa Pawulo ye yawandiikira ab'e Galatiya, ensuula esooka. Ninze Pawulo omutume, obutume buno tibwampeebwa muntu waire okubisibwa mu muntu, aye bwampeebwa Yesu Kristo mwene, ni Katonda Lata waife eyamuzuukiza. Nze n'abooluganda bonna mbeene nabo wano tuwandiikira ebikunsu eby'abaikiriza mu Kristo byonna mu Galatiya. Enkabi n'emiraala ebiva ye Katonda Lata waife ni ye Musenga waife Yesu Kristo bibenga nimwe. Yesu Kristo ono ne yeeraayo olw'okwona kwaife atununule mu byanda bino bye tuli mu buti ebyonooni, nga Katonda Lata waife bwe yayenda. Katonda oyo aweebwenga ekitiisa ebyanda n'ebyanda. Amiina. Ezira mawulire malungi gandi. Mbeewuuniza mu kaseera katono kati muli kuva ku oyo eyabeeta mu kisa kya Kristo mwakyukira ku kintu ekindi kye muli kweta amawulire amalungi. Bwene wazira mawulire malungi gandi, aye waliwo ababatabula nga benda okukiddamya amawulire amalungi aga Kristo. Aye katubenga niife oba abe malayika ava mu igulu abakobera kyayeta amawulire amalungi agatayisenera naago ge twabakobera akolimirwe. Nga bwe twakoba nimperaano kankiiremu nti omuntu yenayena bw'abakoberanga mwena ng'ayeta amawulire amalungi ayenga tigayisanira naago ge mwayikiriza akolimirwe. Mundoba muti ndikunuyirira kusimibwa abantu aye ti Katonda? Oba ndikugezaako kusangaaza abantu? Bwe mbanga nkagezaako kusangaaza abantu mba tiri muweereza wa Kristo. Engeri Pawulo ye yafuukamu omutume. Kambakobera abooluganda, amawulire amalungi ge mbakobera tigaava mu bantu buntu, wazira muntu yagankobera oba okugandegeresa. Yesu Kristo mwene ne yagandoleka. Mwawulira eby'obulamu bwange obwasooka nga bwe neemalira ku nsinza ey'Ekiyudaaya n'enkiriganga ekikunsu eky'abaikiriza mu Kristo ekya Katonda nga nzira munnanteteneire era ningezaaku okukisaanyawo. Bayudaaya banange bwe twayisuka n'abaswikirira ino mu kugema empisa eddendikiriza y'Ekiyudaaya era ni mu kwekalangulira ku mpisa d'abadaada baife. Aye Katonda yali yamalayira okunnonda nga nkaali nakuzaalibwa, yandawula era yantaawo okumukolera omulimo olw'ekisa kye. Era bwe yasalawo okundoleka omwana we nsobole okukobera ab'amawanga agandi amawulire amalungi agamufaako, tyebuuzaako ku muntu yenayena. Waire okujja e Yerusaalemu y'abo abansooka okuba abatume, aye najjiirawo mu Buwalabu, kabiri nayira e Damasiko. Waabitawo emyaka 3 memala olwo n'ajja e Yerusaalemu okukyalira ku Keefasi era n'abaayo ennaku 15. Aye wazira ku batume bandi ye nabonaku okutoolako Yakobo muganda wa musengwa. Ndayira mu maiso ga Katonda nga bye ndikubawandiikira tiri kusubaga. Olwo n'ajja mu biketezo by'e Siriya ne Kirikiya. Era nali nkaali kumanibwa bikunsu by'abaikiriza mu Kristo ab'e Buyudaaya. Okutoolaku okukoberwa obukoberwe bati eyali atukiriga buti ali kugwa kukobera abantu kukwikiriza kweyagezaako okusaanyawo. Era baasaaka Katonda ku lw'ekyo ekyantuukako. Ab'e Galatiya ensuula ey'okubiri. Pawulo n'abatuma abandi. Bwe waabitawo emyaka 14 memale kabiri n'ajja Yerusaalemu, twajja ne Balunabba era n'atwala ne Tito. Najjaayo kuba Katonda yakindoleka nga kigwanira okujjaayo, era nga tuli twenka n'abakulu n'ayanda mu maiso gaibwe amawulire amalungi ge nalinga nga nkobera ab'amawanga agandi. Ekyo nakikola omulimu gwe nali nkoze ni gwe nali njya okukola gulobe kufa busa. Era we Tito ye najja naye yali mu Guleeki tiyakakibwa kukeketebwa. Waaliwo abaakyogerako nga beefuula okuba abayikiriza, beeyibirira baatweyimbako.
kye baayenda n'okubona eddembe lye tulina lyo mu Kristo Yesu era n'okutwiza mu bwiru. Aye olw'okukuuma obutuufu obw'amawulire amalungi, kuluwa imwe titwagana kye baali bakobanayire. Aye era abo abaaboneka ng'oti n'abakulu oba bwene bwe baali, ekyo kunze tikyansonga, kuba Katonda taboola mu bantu abakulu abo nga bwe nkobye. Mpaawo kiyaaka kye baanongerako. Aye baakibona bubone nga Katonda yampa omulimo ogw'okukobera abatali bakekete amawulire amalungi, ng'oti ne bwe yawa Peetero ogw'okugakobera abakekete, kuba olw'amaanyi ga Katonda n'afuulibwa omutume eri abamawanga agandi, ng'oti ne Peetero bwe yafuulibwa omutume eri abakekete. Yakobo, Peetero ne Yowaani abaabonekanga okubanga n'abakulembeze baakibona nga Katonda yangemye omulimu omukulu guno. Kale baatugema mu ngalo, nze ne Balunabba ng'akamanyiso akooleka nga tuli bakozi banaibwe ku mulimo ono omulala. Era tweyisania ife tujje mu bamawanga agandi ate beene bajje mu bakekete. Kirala kyonka kye baatukoba, buteerabira bawafu ab'omu kikunsu kyaibwe, era nga n'ekintu kyene ekyo kyembeire entangaku omwoyo gwange. Pawulo akoba ku Keefasi e Antiyokiya. Keefasi bwe yeeyida mu Antiyokiya n'amukobako nga twentwana tuli awo, kuba kye yakolanga kyeyoleka kyene nga kisobo. Abantu abaava ye Yakobo bwe baali bakaali kutuuka, Keefasi yaliiranga ghalala n'abamawanga agandi abaikiriza Yesu. Aye olwatuuka bati yeefuula era yabeeyawulaku olw'okutya abo abeekalangulira ku ky'okukeketa. Abayudaaya abandi abayikiriza Yesu boona baatolera okukola ekisobo ng'oti ne Keefasi, era ekyo kyaviiramu ne Balunabba yeena okugiira okwo. Aye nze bwe nabona nga tebali kugiira ku mazima ag'amawulire amalungi, nakoba Keefasi nga bonabona bali awo nti, iwe oli Muyudaaya, aye weebisanga oti n'abamawanga agandi, ate nga oli Muyudaaya, kale osobola otya okaka abamawanga agandi okwebisanga oti Bayudaaya? Mu kwikiriza Yesu n'omuli okulokolebwa. Ife twazaalibwa mu mubiri nga tuli Bayudaaya, nga tituli bamawanga gandi aboonooni. Aye tuyidinga omuntu abalibwa okuba omutuukirivu lwakuba na kuyikiriza mu Kristo Yesu, aye tirwakukola nga amateeka bwe galagira. Niife twena twali n'okuyikiriza mu Kristo Yesu. Olwo tubalibwe okuba abatuukirivu lwa kuyikiriza Kristo, aye tirwakukola nga amateeka bwe galagira. Wazira abalibwa okuba mutuukirivu lwa kukola ebyo amateeka bye galagira. Aye mu kwefubiriza kwaife okubalibwa okuba abatuukirivu mu Kristo, bwe twagaanibwa nga tuli boonooni, olwo Kristo atwalibwa nga muweereza wa kibi? Busanayire. Aye bwe nze mbakabira ekintu kye nasansula, olwo neeyolokera irala nga ndi mwonooni. Kuba nze mu mateeka ntwalibwa nga ndi mufu, nga ndiitibwa amateeka ago olw'omba omulamu eri Katonda. Nayitirwa walala ne Kristo ku musalaba gwe, era tiri mulamu ku bwange, aye Kristo n'omulamu mu nze. Obulamu buno bwe ndina bwo mperaano mu mubiri, ndi nabwo lwa kuyikiriza Mwana wa Katonda eyaŋŋonza n'awaayo obulamu bwe ku lwange. Tidibya kisa kya Katonda. Aye oba omuntu asobola okubalibwa okuba omutuukirivu olw'okugema amateeka, olwo Kristo aba yafiira busa. Ab'Eggalatiya ensuula ey'okusatu. Kuyikiriza oba mateeka. Imwe abantu ab'Eggalatiya abazira magezi, muli baloge? Abantu abayinonolwa obukalamu, nimubona Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musalaba. Kambabuuze kino kyonka, mwafuna mwoyo lwa kukola nga amateeka bwe galagira, oba lwa kuwulira na kwikiriza bya Yesu? Musobola okuba abasiru okwaga awo? Mwatoolera na mwoyo wa Katonda, mperaano mwenda kufundikira n'amaanyi gaimwe imwe beene? Okubita kwaimwe mu bintu ebingi bityo, bwene
kwali kudaagira bwereere? Aye tirowoozanga bwene kwali kudaagira bwereere. Katonda oyo abagabira mwoyo era n'akola ebyewuunyo mu mmwe. Akola atyo lwakuba mukolanga amateeka bwe galagira oba lwakuba muwulira era mwayikiriza. Ebyawandiikibwa bikoba ku Abulakamu biti, yeekiriza Katonda, yabalibwa okuba omutuukirivu. Kale, awo mubona ng'abalina okuyikiriza ne bayiddukulu ba Abulakamu beene. Era ebyawandiikibwa byakirengera nga Katonda aliwa ab'amawanga agandi obutuukirivu olw'okuyikiriza. Kyebyava ne biragirira eri Abulakamu amawulire amalungi nga n'ebiseera bikaali wala biti. Muyiwe amawanga gonagona mwe galiweerwa omukisa. Awoni ababonabona abalina okuyikiriza kyebava ne baweebwa omukisa nga Abulakamu yeena bwe yaweebwa olw'okuyikiriza. Ababeesigama ku kukola ng'amateeka bwe galagira bakolimirwe, kuba ebyawandiikibwa bikoba biti, omuntu yenna ataatuusenga buliido ebyo byonna ebyawandiikibwa mu kitabo kino eky'amateeka akolimirwe. Mpeeraano kyeyoleka bukalamu nga wazira aba mutuukirivu lw'amateeka, kuba kyawandiikibwa kiti, oyo aba omutuukirivu olw'okuyikiriza aliba mulamu. Aye amateeka tigeesigama ku kuyikiriza, kuba ebyawandiikibwa era bikoba biti, oyo akola ebyo byonna bye galagira aliba omulamu olw'amateeka. Aye ife Kristo yatununula okuva mu kikolimo ekireetebwa amateeka, mwene bwe yakolimirwa ku lwaife, kuba kyawandiikibwa kiti, omuntu yenna awanikibwa ku muti akolimiirwa. Kristo yakola atyo, olw'omukisa Katonda gwe yasuubiza Abulakamu guweebwe n'abamawanga agandi mu Kristo Yesu, era olw'okuyikiriza tusobole okufuna mwoyo Katonda ye yasuubiza. Eiteeka tiriddibya kisuubizo. Abooluganda, kambawe eky'okubonerako eky'omu bulamu obwa buliido. Wazira awanga kudibya oba kukookera mu ndagaano emaze okakasibwa. Ebisuubizo byasuubizibwa Abulakamu ne mwiddukulu we. Ebyawandiikibwa tibikoba bayiddukulu, ekitegeeza abantu abangi, aye mwiddukulu, ekitegeeza omuntu omulala yenka era nga ni Kristo. Kino ni kyenkoba. Amateeka agaateebwawo nga wabiseebwa emyaka 243 tigaadibya ndagaano yamala okukakasibwa Katonda, era tigaadibwa kisuubizo kye. Kale, oba Katonda awa omuntu ekirabo lwa kutuusa amateeka, awo kibanga tikikaali kisuubizo, aye ekirabo Katonda kye yawa Abulakamu kyava mu kisuubizo. Ekyateesaawo amateeka. Olwo kiki ekyateesaawo amateeka? Gaateebwawo okwoleka okuwona era gaali nga gaakubaawo okutuusa ku kuyida kwa mwiddukulu wa Abulakamu. Omwiddukulu oyo n'oyo ayogerwako mu kisuubizo ekyasuubizibwa Abulakamu. Amateeka bamalayika baagaleeta nga gabeta mu muntu eyagemaganya Katonda n'abantu. Aye omuntu agemaganya okubaawo kyoleka nga waliwo enduyi ibiri, aye ate Katonda ali mulala. Tukobe tuti amateeka gakontona n'ebisuubizo bya Katonda? Busaneire, kuba ng'oli abantu baaweebwa amateeka agasobola okuleeta obulamu, ng'oli mu kutuukiriza bye galagira n'omuvva obutuukirivu. Aye ng'ebyawandiikibwa ebikoba, ensi yonna esibibwa mu maanyi ag'ekibi, olwo ekirabo ekyasuubizibwa olw'okuyikiriza mu Yesu Kristo kibenga kiweebwa abo abayikiriza. Aye ng'okuyikiriza kuno kukaali kutuuka, amateeka gaatukuumanga butiribiri ng'abasibe okutuusa okuyikiriza kuno lwe kwayolekebwa. Kale, amateeka gaatukuumanga ng'omukuza okutuusa Kristo lwe yeeyida, olwo tuweebwa okuba abatuukirivu olw'okuyikiriza. Aye nga mpeeraano okuyikiriza bwe kwayida titukaakumibwa mukuza. Kuba mu Kristo Yesu mwena muli buti baana bakulu aba Katonda olw'okuyikiriza. Kuba mwena abaabatiza mu Kristo, Kristo oyo mwamuvaalo oti kivalo. Mpeeraano wazira ati ono Muyudaaya ate ole Muguleki, ono mwiru ate ole yeetaaya, oba ati ono musaada ate ole mukazi, kuba mwena
mwafuuka muntu mulala mu Kristo Yesu. Era obanga muli ba Kristo, awoni muli baidukulu ba Abrahamu, era mulifuna Katonda kye yasuubiza. Abegalatiya ensuula ey'okuna. Ayo omusika bw'abanga akaali muto, ne bw'abanga asisse ebintu byonna abanga omwiru, kuba aba mu mikono gy'abakuza nabasigire okutuusa ekiseera lataawe kye yataawo. Kityo bwe kyali n'ife bwe twali tuli baana bato, twali bayiru ba misambwa gyonna egy'oku nsi kuno. Aye ekiseera ekironde bwe kyatuuka, Katonda yatuma omwana we mwene. Yazaalibwa omukazi era yafugibwa amateeka, anunula abo abaali bafugibwa amateeka ago, era tweno olwo tusobola okufuuka abaana ba Katonda. Era olw'okuba muli baana be, Katonda kyeyava n'atuma Mwoyo w'Omwana we ayingire mu myoyo gyaife. Mwoyo oyo aye taati, Abba, ekitegeeza Isaife. Kale olw'ekyo timukaali bayiru ba misambwa, aye abaana ba Katonda. Era nga bwe muli abaana ba Katonda, Katonda oyo ajja kubawa byonna byawa abaana be. Pawulo alaganga bw'alumirwa Abegalatiya. Eira bwe mwali nga mukaali kumanya Katonda, mwali bayiru ba bintu, mu butuufu ebitali ba Katonda. Aye emperaano nga bwe mwidi Katonda, oba kankobe nga Katonda bw'abayidi, musobola mutya kabiri okwiramu okufugibwa emisambwa egy'oku nsi kuno, eminafu era egizira kye gigasa. Mwenda kabiri mube bayiru ba bintu ng'oti n'ebyo. Mukuze enaku, emyezi n'ebiseera eby'endawulo eby'omwaka, era n'emyaka. Mpulira okutya nti omulimu gwe nabakolamu gwandibanga gwafa bwereere. Mbeewembi abooluganda, mufuuke ng'oti ninze, kubeera zeena nafuuka ng'oti niimwe. Mu butuufu bwene muzira kisobo kye mwankola, kuba mba mwidukira yali nsonga y'abulwaire bwange ne yandetera okubakubeera amawulire amalungi omukuzi ogwasooka. Aye weire engeri omubiri gwange ye gwalimu yabakaluubiriza, timwanooma oba okuneekanansa. Mwansangaalira ng'oti ndi malayika wa Katonda, kabiri oti ninze Kristo Yesu mwene. Okusangaala okwo kwajaawa, kuba nkakasa nti ng'oli mwali musobola mwanditunduyiremu n'amaiso gaimwe mwagampa n'abonesa. Olw'emperaano nfuuse muzigu waimwe olw'okubakubeera ekituufu. Abantu abo beefuula okuba ng'abalumirwa ino, aye ng'ate ensonga ebakoze ekyo tinkalamu. Kye benda n'okubatangira olw'omugiire ku byaibwe. Okulumirwa okwo buliido ti kubi ensonga bw'ebanga nkalamu, nze ni bwe mbaayo oba ni bwe ntabaayo. Bwana bwange obugonzi ng'omukazi bwalumirwa ng'azaala, zeena bwenumwa ku lwaimwe okutuusa Kristo lwalitondebwa mu myoyo gyaimwe. Neegombye ino okuba niimwe buti nsobole okukyusaamu ku ndogera yange, nga muneeraliikiriza ino. Tutwale Saala ne Kagali nga eby'okubonerako. Munkobere imwe abenda okufugibwa amateeka. Timuwulira amateeka kye gakoba? Kuba kyawandiikibwa kiti, Abulakamu yalina batabani babiri, ng'owundi yamuzaala mu mukazi mwiru, ate owundi yamuzaala mu mukazi waawo. Mutabani w'omwiru omukazi yazaalibwa mu nsambo ya buliido, aye ow'omukazi waawo yazaalibwa ng'ekisuubizo kya Katonda bwe kyali. Amakulu ga bino galinga ga lufumo. Abakazi abo bombi obageza ku ndagaano ibiri. Owundi ava ku lusozi Sinaayi yazaala abaana abayiru, era oyo nga ni Kagali. Kagali oyo n'olusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, era afaanana ne Yerusaalemu ekyamperano ekiri mu bwiru n'abantu baakyo bonabona. Aye Yerusaalemu eky'omu igulu kizira mu bwiru era niina ife. Kuba ebyawandiikibwa bikuba biti, sagamba iwe omugumba tazaala. Timbuka oseke era okube emirali iwe atawulirangako ku bisa bya mwana. Kuba omukazi ye baaleka awo aliba n'abaana kamaala okusinga omukazi owa Iba atavangawooko.
Kale ife abooluganda tuli baana ba Katonda olw'ekisuubizo kye, ng'oti ni Isaaka bwe yali. Nga mu biseera ebyo bwe kyali, omulenzi eyazaalibwa mu nsambo ya buliido bwe yakiri gole eyazaalibwa ku bwa Mwoyo wa Katonda, n'emperaano bwe kiri. Aye ebyawandiikibwa bikoba ki? Bikoba biti: binga omukazi omwiru n'omwana we, kuba omwana w'omwiru taliba ne kyagabana ku bintu by'eyise n'omwana w'omukazi waawo. Kale abooluganda, ife tetuli baana ba mukazi mwiru, tuli ba mukazi waawo. Ab'Eggalatiya ensuula ey'okutaano. Musigale nga mwetaaya. Okutuuka ku kwetaaya kuno, Kristo ne yatuteekuza okuva mu bwiru. Kaleeni mwekalangule mulobe kweyiza kabiri mu bwiru obwo. Nze mwene Pawulo mbakobera nti bwe mugana okubakeketa, kiba kitegeeza nga Kristo azira mu ganulo ye muli. Era kabiri nenda okubalabula nti kiisi muntu agana okukeketebwa ateekwa okutuukiriza amateeka gonagona. Era abo kunyimwe abenda okuba abatuukirivu olw'okutuukiriza amateeka, mwekutwire ku Kristo beene era muviire mu kisa kya Katonda. Aye ife nga tubita mu mwoyo olw'okuyikiriza, tuteegerera nga tulina eisuubi ery'okuweebwa obutuukirivu, kuba bwe tweyimba mu Kristo Yesu, okukeketebwa n'obutakeketebwa byaga. Ekikulu n'okuyikiriza okweyolekera mu kugonza. Ateeni mwali mukola bukalamu, naani eyabalekeza kugondera amazima? Okusendasenda okwo tikwava eri oyo eyabeeta. Aye nga bwe bakoba, kaba kazimbulukusa katono kazimbulukusa ogutole ogw'eŋŋaano gwonagwona. Mu musengwa nkakasa nti timweda kujja na birowoozo bindi bitafaanana na byange, era nti oyo atabula ni bw'alibaani alibonerezebwa. Aye abooluganda, obanga mu kwegeresa kwange nkaakoba abantu okukeketebwa, lwaki bakankiriga? Era nguli ekyo kityo bwe kiri, ngoli byendegeresa ku musalaba tibikaali kitimuguuna. Abantu aba batabula kyembendeza kweketera kwirala. Aye mwe abooluganda mwayetebwa kwetaaya. Aye mutagana kwetaaya kwaimwe okwo kubaviiramu kufugibwa kwegomba kwa mubiri gyaimwe. Aye mu kugonzania muweerezeganie. Kuba amateeka gonagona gatuukirizibwa lino eirala erikoba liti, ogonzanga muntu mwino oti ni bwe weegonza mwene. Aye bwe munairaawo okumwodagana n'okudaazadaaza bannaimwe, mugwaine mwekuume, kuba musobola okwezikiriza beene na beene. Okufugibwa omwoyo n'okufugibwa omubiri. Kino ni kyenkoba, muleke obulamu bwaimwe bufugibwe mwoyo. Mulobe kugondera kwegomba kwa mubiri, kuba omubiri bye gwenda mwoyo byatenda, ate mwoyo byayenda omubiri bye gutenda. Kiisi kirala kitakaniya kiinaakyo, waloba kusobola kukola nga bw'oyenda. Aye mwoyo bw'abanga naakugalagira oba tofugibwa amateeka ago. Omubiri bye gukola tibyegisa era ne bino: okwenda, obudankaanu, okwemula, okusinza ebitali Katonda, okuloga, enzigu, okukanamuka, ensaalwa, okuduunaduuna, okwebitiriza, okuba n'obuteisania, okweyawulamu, okweyendeza eby'abandi, okutamiira, okwemaliira mu bibunuko, n'ebindi ebiri ng'oti n'ebyo. Mbalabula ng'oti bwe nabalabula eira, nti abantu abakola ebintu ebyo tibaliba na mugabo mu bwakyabazinga bwa Katonda. Aye mwoyo aleeta kugonzania, kusagamba, kweyisania, kugumiikiriza, kisa, kubisa bandi bukalamu, kwesigibwa, buwombeefu na kwefuga. Ebyo bizira ku iteeka libitakania. Era abo aba Kristo Yesu baakomerera ku musalaba omubiri gwaibwe n'empisa daagwo n'amayiru gaagwo. Obanga mwoyo yatuwa obulamu, tuleke afuge obulamu bwaife. Tulobe kwegungumaza
waira owundi okwesonsa ku mwine oba okumugemera enswalwa. Ab'Eggalatiya ensuula ey'omukaaga. Abayikiriza balina okuyambagananga. Abooluganda, omuntu yenayena bw'ayagaanibwa ng'akoze ekisobyo kyonna kyonna, abo abafugibwa mwoyo mwimwe mugwaine okumugoloza, aye nga temukozesa bukambwe, aye mwekuumenga mwena mulobe kukemebwa. Buli muntu ayambenga mwine, olwo mube nga mutuukiriza etteeka lya Kristo. Kuba oyo eyeebona nga kintu kikulu ate nga tali yeesuba wa mwene. Aye buli muntu alinge mu byakola abona obanga mulimu ebikalamu, yeesiime mu mwoyo gwe, aye tirwakuba nga byakola bikalamu okusinga eby'owundi. Kuba buli muntu alina okubeeda omugonero gwe. Oyo ayegeresebwa ekibono atooleku ebibi byonna byonna aweeku oyo amwegeresa. Muteesubaganga. Katonda wazira asobola kumusiruwaza, kisi muntu kyasiga kyalikungula. Kuba asiga mu kwegomba kw'omubiri gwe, mu mubiri alikungula kufwa, aye asiga mu mwoyo wa Katonda, mu mwoyo oyo alikungula obulamu obutalaawo. Kale katulobe kukoowa mu kukukola obukalamu, kuba bwe tutawaamu maani, ekiseera eky'okukungula bwe kirituuka, tulifuna okukungula okw'omwero. Awooni buli lwe tunaafunanga akawagaanya, tugwaine tukolerenga abantu bonabona ebirungi n'okusingira eyala abo be tuli nabo mu kika ekirala mu kuyikiriza. Okulabula n'okusiibula. Mubona obunene obwenuguta dempandiise n'omukono gwange mwene. Abantu abo abagezaako okubakaka okwekeketebwa, n'abo abenda okwesuuta mu by'okungulu, n'ekindi benda kwewala kukukirigibwa olw'omusalaba gwa Kristo. Kuba n'abo beena abajiira ku by'okukeketebwa tibagema mateeka, aye benda imwe mukeketebwe olwo beesuute olw'okubapikiriza nimugana omukola obukolo ogwo ogukolebwa ku mubiri. Aye nze neesuuta lwa musalaba gwa musengwa waife Yesu Kristo gwonka, kuba ku musalaba okwo ensi ngibonanga kwe yakomererwa, yoona yambonanga kwe nakomererwa. Kuba ekikulu n'okufuuka ekitonde ekiyaaka, aye ti kukeketebwa oba obutakeketebwa. Emiraala n'okusaasira bibe ku abo bonabona abajiira ku iteeka lino ni ku bantu ba Katonda bonabona. Ng'amaliriza mbakoba nti, watabanga kabiri ayongera kundaaza, kuba ku mubiri gwange ndiku enkovu olwa Yesu. Abooluganda, enkabi da musenga waife Yesu Kristo dibe niimwe. Amiina.